wachindata musia isia wa Mutongo TV nenda kukethia na ndiyo thocha nthini wa kilungu cha Inengo wa katano omunthi na ningethia wibau na wina Kinengo na numantha bala kitonya kuoneka tutumia ni mukuve kwesela kwa ile itatu kenda 15239115 kana umanthani na kwa kwesela mitandao ya kwa Facebook ni Sal Shabeti masito na Elly, TikTok ni Sal Shabeti, Instagram ni Sal Shabeti nenda kukethia na ndiyo thocha nthini wa kilungu cha Inengo wa katano omunthi twina mweni tukethia twimonenga mwanya yelesye weni wo na indi twende upatiania naku nake nita Sal Shabeti wambua na nina udhocha ya na ningi na mugethengi asesha ma Mutongo TV kwa masita makwa nitwa Rafael mwana mwema numetangale kwa shamba ngoni kambo lakini situlayo sanini Elly Kithamba Ngii official ya ola kwa makethi ngino kobe banu mwitindite namo ya lakini ningi ngedi kwa ya Inengo sio kunisisiba Inengo to nini tofauti ya ni inzunga ya still nini na actia drama ina actia comedy ya nzola ya nambana ni kitu no kana kinduka tuone ndo sola ukatuone osambo to kama kana no sola no sibatu asia ila tuone na Kinengo twenda tuchone yes na yani kindu mundu tona kuika aitwekea yes lakini ndo still no Kinengo kingi tofauti ngoga vindo yacho yabika kabisa sana na Mutongo TV naona umepiga luku kweli no uloko hingwa ninye niwe designer wako ninye designer nikitao design na lakini beolo ndumea aya twambe na Kinengo chaku kilane iwe kimbendese munone cha kusola ando ingi ni matata kusola lakini tikila mundu utona kusola cho kiteke acha mundu atwike mundu usola neza kana Kinengo chaku ise kwithani chumila nthino wa kusola ya kila kindu twasiania experience nondo with ondo ambisio solo munde tigo ka sola 5 years to come true yeah so kula ko practice ya na kweya mini wamwene kana na umeka no wike kendo yeah na indi na Kinengo chaku cha Wini yes. Kinengo chaku cha kuact Kinengo chaku cha kusunga yes. Ikani kwata nyikwa bandu amwe Inengo ino sie kunikendu na manyo yu ni kendu wani tena choi kana sumita ba you Kinengo chambe na manyani primary chaicho sola ninyi yani na sola ko kutane kusola mapu yes ukethia yu mwalimu kethani mwalimu wa biology akambia kwata tusole kindu ke ijuwera nya nisi usola lakini nundu twende no kanethia ya no nisunge nundu nasunga ma road show au twoka twendea no kanethia no ni akiti kwatha bina na akitie ni muganga na akiti mundu akwa machogo akwa machogo nike teko akiti ata yu na muwapio kambelesi mbelesi lakini kwa yako akiti kambelesi episode isi Eliata ndo na kwithia ntie ndo mana mono yani whether atu akitite kana kisomo kile soko atikana kwa ganga yes ni thuru kusoma na biti wako so you whether ape musiai yani nitwana twele musi yomwe ekia kana kake no kapitona atakareta kwa muganga lakini byo ngewe whether mundu make ni uganga yes na watu eka mundu ai na kitiye byo kado gathego na kitiye mpaka mwalimu asia kweli asisi sisi anasienu Inengo nondo geni Kinengo inya kwa nondo ya parents day inya kwa asia no bongo chuche chake chua kiteba andika mimi nono kulie mundu ivaya no sie na kana Kinengo na kanabe mundu isi mundu ina Kinengo na ndo asu ni memeto kumidi Nengo nondo yu ilo kwazi kana si meiwe masianya na senlesi ni Nengo be andu mebaya sena so si ni Nengo lakini mayai so sumidi ando asu to momeata nyekela ndona kumatapia nikana asi tuzisisia na situsiana yani sine Nengo siba nundu no wono nakana kila siwa katinda akalesito mitene mara kuma patine Kinengo giwa nicho twande no kwenda watu ka pilot lakini yule yuambe sikuma kana umabuja ulosi jwe nini kwa utona mundu kuleza mutende tumathena Kinengo chako twande chuno Kinengo kana wono kana kezema ni ambiso bado nikipio Kinengo choya so with nini ase ningi withiro asiana yes wamino mana mwana waku sisi mwana waku na Kinengo kiba mutethesie yes ndikwenda kukulia Kinengo chaku cha Wini bala chumite ndo ambo tutabia we Wini amba thisiba nikano tutabia niki wa muye na yu Wini waku ni wa muthemba mo na wa trigi wene chao nikana wambe kwina yeah nye ni namba thisia nini camp haban sia ku inspire yani ni nachi yake ndo kila chende ku society ni mundu alangona ondo mwika ngona wende maybe katusamithia umowathi wa kilo kwa se kamba urban tambo mana wewe imaanisha chao ki freestyle
Yesu wako kana ndukatumane nundu aleka tita me bicho tomani ndukatume ona atume nundu nishona moma ye bicho tomani oka utongelo manyi tomane bala topile ne kukosomanyi oka masia utunenge ivuku ya tavia tweka mundu meno tia ne kukosa ivuku ya tavia ya wati weto ivuku ya tavia yes ya noni undu andu mande na kwika na asia nundu andwa ni mana nengwe bible mayo mesoma yes kuke kabe ivuku ya tavia ju beti wabitianga usomea ai ba kindu ju wabitia ke ba ivuku nene wabitia nundu meo mayati ya yes madie kwigwa hata bania so pende ivuku ya tavia no withe wina Kinengo cha comedy dadwese ndiko na comedy mbona ni pio ne thani mubiadi sana yes and make MC andu ingala nikomanite na mumeka acting na maina na makona comedy muno ni methia muno mena Kinengo kingi cha kutwaise cia thika na MC yes ningi still yani no ni gwanike lakini na kwenye Kinengo chako choka one by one ndienda au force issue yeah so choka na yani na choka yes nikiwa mwi kwina mbathi isu specifically isu cia urban pena mbathi bingu tona kwiko ne zimba bongo nono umevaa kama kibongo style nono wikita tajima ngibawe to asam nono na wikita ma bling bling ayuka we yani mavitu ma shades leo kesho naona amevaa watch kama tatu na vitu kama hizo nikiwa mwi kwina mbathi cia mthembosu na ti bongo na ti maybe benga na sindu ingi yeah you katika industry kwenda au kambosisha hii kindu yani akantumia ndeto stage yani kindu kila ki stage ni chao yes kindu kila yani kiende yani yes kiende no trade ana tosia yune yani ni kaban ni kamba abani sinyo yende na kwikata ya ningi yana kina yuna mayeti kila na sindu Wini tembathi cia kunona Wini te monota biezi kaviru maybe no wazi kana na relationship mwina yake maybe no wa kuinspire kana sindu cia mthemboso ya ni wa inspire sana nyundu nyete nembe munye nenda kwina bongo nenda kwina bongo lakini no kana hizo ne thia I bongo na balatu idie na kamba naona hapana yes ya na kuangalia inspiration yake wewe thia yes ngona ni yes wathilwa kuambe Winite ni wewe nozu to ebuku ya tabia ya mwezi wa 3 last year unambia last year nambia last year amara ningine una future kwithia you have a bright future in front of you tukasema na kuconcentrate na kuconcentrate na kindu kilo kwenda kwika na niwe sikilo kwenda kwika ni chao reception ili hata waambie kwina especially kwa ndo ala maybe kupina ku your family the people around you muno ningi bope okituno ndo saingi juwele aju ningi mundu aminoma na we danza ela eze maisha magu nda we tekalo we danza lakini ndo yune no muona waite kindu kingi in your life with us ingi ona ndo ngini me okusemba nokwana ndo ando yani tia ndo ndemenda gwa ndo mundu wika nokwana yes whether inacho my friends whether ningi ona ndo ando ngi mamuze ningi mambe ya kitu bengo mundu wina ndize umeta lakini nenda kumonya kana onetha bengo mundu wina no bomile mundu wina wow yeah asante maybe no wazi kana sabali ya kuya Wini ni kubendu ite tabia siaku kana undu wekala bautene na undu kwikalo ita musani ti undu mwe yeah yani mbindu ite tena muno ndo saingi kiusio kake uthoku kiusio yundu yuwethe yu kwanza ta kundu kungi niendete ibinda theyu ni nambeise kwina kekati kwina ndise kana ni ukuthi kweli kandika ukenge wow yeah so still niende no change my life na kuinteract na andu onekanda inanda mavikia experience yaku ya kumya wathi wambe kuma balabe producer kuthiva labe production maybe mundu la kwa save video na sense of the boss ili hata lenzi nondu ningi yu tabia zikaviru ni wana nene nake akaambia wona wepanga ndavyo ngotwa kwi producer wako nondu atate kwija wathi usu na yani watate kwija producer wa wathi usu wakwa isi twa yake no busy no akaviru so ni wando iye yeah ni ukulunu kwithia muno producer mambathi na ndo alama umasiane CV ya video kana ya mbathi kumekuwa na tetezi mtaani kwamba matumi ya andu na especially the way upcoming ukalia kwithia we mwenda muno kwa twilitu lakini we jamaa measeka na muno asani ala upcoming ni makutha kutumika nai niguo ya ni matumika na no tusengi withia lakini kile kitumika nyana acha kile kitumika mundu tumia nai ni kwenda kuthanuka wone unena bado tunamina muthenya wo monthi ni kwete jinungelewa yani kwenda kwikia bat na ndo neza kwambia na yeah so kila kitu tuno nombola twa kila kitu nombola mundu usio kwenda umurichi we ndo umurichi oyuyu
na ngapi no yibaji yani no spend kitambo morichi so watu wanakutumia naye lakini jaribu toa mondo makumbola kuna wewe wako waone au mande no step by step step by step ni wikita collab na mundu kwisobkyo ni kunete collab na jamaa wetu wa Nikimola isi ni ene collab ya mbe experience na ile hata kuna wakati mwingine unasikia na especially kwa collab hivi ave mundu mo kwitonge ve olo kwitwe na sindu cia muthe mbosu yo ya inzio lakini nundu na kwa nundu twa record yo wathi wewa wai wako wathi na idea yakwa lakini nyeju ile na ndio kwa produce ozo nundu na kititone wa namba yake na ndio na ile Nikimola i record ila twabikie na bikie chu na nundu no ami no uwe ndi na idea ba yo yani wathi tu ngomundu wandikite bakitaye kaluka cha kweka nini ka aina wathi badala ya nundu nye kweli nye wathi ndiandika ono yu kambia ndi kwandikie wathi lakini na mimi nako iwe bitu haini ngo flow no flow pio nengisa kunenga beat ndo bandike mbathi be ndo ngoma nitana mobe ando bandika mbathi lakini maina pe mundu wina lakini ndandika mbathi lakini be mundu andika na kaina mbathi se kuniwo yandike awe mwene nne se wawetaka no wandike lakini mbathi se kuniwo yandike ne kana uthi kaine kana maybe pe mundu ithia ayo kwandikia uyongelela maybe something ne kana uthi ka record mbathi se kwa nyenye yandike na kila nenda ani yandikie ni kwitha kana wona we kwatia mundu une no wao balucha na wao balucha une we kata so trust in yourself enda wine ona wainata undo wino mundu tigwo kwina une na tigwo wina uke uko na wese thio mekiete kila kindu we mwana munini by the way yeso na miaka ya nata na 25 ile mundu ndo wini thio ichao wa ana ndiye zela kite no ngaiweze yes thank you sana twende no kwatiania na ke akithamba Ngii Elly the Kithamba Ngii ni kwataniuka kana nawe tanai Elly Kithamba Ngii official Elly Kithamba Ngii official nyini mwezi munota Elly isite zingi yake ni isita ya bandu in fact ila twakomanye na kunona hata umbe umite Kithamba Ngii twende no kwatiania na kindu ino kilungu cha Inengo muthenya no umundi na kila muthenya we mundo mucia yesi wa Mutongo TV ni ukulio ikulie mo wene wese Kinengo chako na thani wese Kinengo kiucha ucho ukitumia tata kwitethia kana kuyukilia lewe ne Kinengo na numamba bandu komana na kwa kwesila mtandao wako muno Facebook na ni Salisha Beti ni na page nzao tumanda ni kwesila kwa page yesu kana uko Mutongo TV mausini maito kana tumotuma ni mukube kwesila kwa ile 3 enda 1 5 pe ndo makwaza kana sani matumia Vixens nai kana twili tututu wa kumusungia no vongo kana ni wondile yes ndongene tiwo no kuleta mundu tamusani na pia ta mundu katika industry yes pe matumia wona yes na penge matatumia yani matamatumia na so be determine na ula work na keno ukanewa mama wako control kindu chucha Vixens wiza kuthia mena shoot mundu etinda shootita wathi muthenya mwima na weyo enewa lunch na kana drink na kiwa we are done utona kwikata kithani ungamie maundu ma nyinga nyinga newa nungamie ni ambao mukasha utimbe I work yes munenge chake mbe ikenda work nokwana nondo we there no work ni wetu ma but at the end of the day and we there akela wakata kiorient na we wathukuma yes ne wambe ikenda wambo nengo kuki tuli tukenda usunga yes twambe kwite deposit ambe kwite deposit wamina kunengo mundu ni waendie na kila waite kana file case wazi wathi zinyina songie na diaibwa tambweni ya Mutongo TV twende no kwatiania na mweni witu Elly Kithamba Ngii official ndino wa kilungu cha Inengo muthenya wa muthie katuthi umova nini aende twasio kithia tukithia tuendeo kwatiania nake ndukaivasa nina ukethia Ngii na uthocha nthini wa kilungu cha Inengo wa katano omuthi twina mweni ni mwini nusunga nusola yasia ni watia na twina kemo kwa imwe nthini wa mitambo ya Mutongo TV nenda kuthocha twende no kwatiania nake ni Salisha Beti wa Wambua Elly Kithamba Ngii yes we museo inge kabisa karibu sana thanks peke nikimona nenda kukulia na nikulia nikuthia ndikola sia kila mundu nenda kulia ndo ala mina amba thisia muthemba waku yes
niki asani ma gospel mi na ambathi cia urban kana cia secular na cia secular cia alama secular me sequina mbathi cia gospel maino bo kwa kana the other way round. Kitumi nondu yani witha andu momanyia na kindu kina ukwana andu witha momanyia na kindu kina so singi witha asila wa change bado no yete confusion wa ikole sindi kana ne kule ne sai kana sio kelele niki aini ma secular me sequina mbathi cia gospel sawa lakini mundu wa gospel sequina wathi wa secular akiwa no ibulaniti yes ina bola yo lakini no se andu angi maswani aini maimati kana mbathi cia bandi yalite onduti yani tulosio nokana nondo sengi yuwe ya tamusiju to inini toke kia wathi bandu bemuzi wako umya wathi usu yani pele yani makirite kwitha ni mamenete wathi fulani yes ko judge nokana so mona ile mundu wa change niwe kondu musio than undu neka na bau nondo nene iwe wa sekindu cha ko judge kithia we mwini wambathi cia benga kana nondo ndinasi angai andu ma kwenwala wikala na bumusi maybe ma otoine your parents kana andu ma ala maybe ukianite namo mbathi cia kumasio saata maybe ni wiwe habe muntu na kwithukisia wathi usu akeiwe ntoni aiwe ithukisia nondo ni waku yes nondo kitu yu atatukisia kitu be pastor omo wa kwani pastor be andi wako pastor si ku yani na kubatilwa wine gospel wathi kwina benga wathi kwina secular aya ninge na ni wito hii ni plus ningi ndio ndoko twina gospel yes thank you challenge zile kwa international musani upcoming nitasiba challenge kile kana witha ni kupasi message nondo kila wali ka studio ukethe yani message ile we na wezi andu yani nimeumitikela kwa nondo ukwenda wethi atiwo na bado mbesa yes wana still with ya wanasani yangi nimeutumika na hii still with ya yani no kwenda ku reach bandu utaka rauta pika saisu yani we analama ya kwenda kwitha ta mundu fulani yes so lakini you either you kuthia against kindu chu either wewe mwene yes na ikatakue mwene yes ni mundu iva yu asisi na ni ukulia tambia na va Kenya na twithin the sianza hapa Kenya ni msanii mwevoloto na kwithia uitamani muno kwa kikolabo na niki yes wambe ni BS Kaviru ndo atatoa kweli ni wetumete na ndo tatete ku change kamba urban kamba mani music yani kwa kubinu umekweta nesa BS Kaviru then usiesi kilungu kika na wewe soko mana nacho kuna rafiki yako hapa ambaye waise nuo kuinspire pia kabisa ni fani wako yes na akakwata mwanya ndali yako ikakolabo na aku na ndi twakela mivaka ndesianza Konde Boy kwa nini kuna wasanii wengine kama Diamond wakubwa na nani kwa nini Konde Boy yani ndio Konde Boy kumata ndio Konde Boy kwana na Wini wake na utungi wake yes na mawe mako ndo kuna yes ni kindu kitona kwitika thank you ebango yaku ibindane ukitenda iba yani tamwini na tamundu Inengo mbingi wizi no withe wina obikange bandu one Kinengo kicha kwina kiundwane sata kikingi ukila niliki wikala ngona hapana hii sasa ndi iko juu ukile kikingi aye kukilya kwa nini kukila nilia kwa kao yukila na ile kweka ni kuikwata na sionde siende ba mwisho ndo lakini tia ile tia kino keke angela wayu yani tena kuikwata na sionde with yes sionde ni sita perform siendete at the same time but sia kunika na tuimame kwa mundu rota kwesi kana undwambia ukavyuka record wa studio ni kana ukaambia kunyaicha utumeanzia iba ku market mbadisi yako yani YouTube TikTok wana perform still bado no ni perform ya pia company ni waki ana yeto connect ya mocha ina so with azila mena show nimeambeta nimakweta yes ngakwatwa kiendo nyinga nyoche ukakwatwa chei kabisa asante sana twende no kwatiane na Elly Kithamba Ngii ni mwini ni wambadisia secular na ni inspiration either we ba na maybe no kwenda kumkwata mbao sisia no kwile tunenga mitandao yake ya bayambi ni wa Facebook atutabye ni ba YouTube yake atutabye ni ba asindu sia muthembo kana mundu tona kwithia wi mwite o yaka perform no kwithia etunengelelia peke no ngwenda kumanda muno yulu akusola baby ndana ina mweni ba na twasola muno twabakanzola na ndisi kana kusola beke kiwango mundu enda akathi upgraded o undu ende na kusola nondu niwe wasetu yambia pala wambie kusola tibo withia
muthenya olonge abala masola maybe na more experience yo ya usolile ailiata nondu be mundu baya no kwenda kusola asolete numbako akasola kila bantu lakini ndai soma mai ataona kwambia usola ba in fact you musoba siambesa hata kwisila kusola you with there kusola you andu angi utala ni se mabest makola masola with there we are warm no wa online nokwana online akana ketha you still with there you nini with there no selele mundu numba ukasola mundu numba kwa nondu kweka nini numba yake kwenda thikale alafu kusola still yani kudecorate numba kudecorate tikusola andu oka baye ida tikusola andu tikusola andu oka ni art yes still ona okay no uko kona na mwene club ukathia no oka ni wasola andu makwete kikombe yes sindu taisi ni cyo ya ni mama kwete komanda nini yake ile batewe ya kana mundu kwitete wiya id susu maba uvika lanthi u visualize kindu na yu ithi ukisole na uiwe cha kwendeze iye Yesu maba you kusola na Kinengo chonde no ndumwita Wini nuko na yani no ndumwita Wini so with ya kwa no mundu wako ya nendo sole kindu kinakilio so we creative wale to think out of box ukathia no amanaye no ambia nisole kindu kilio ndizola kilio ekapani bendi shobaini with ni siende chatan undu wenda na you with ya sele wasolo mundu akacha ndiki kiona sole no ningania so still no ende nakwita. Thank you sana. Tusika nthini wa Kinengo chaku cha Wini. Wathiola wakumetie wa muthia kana latest ni weba. Ni wa amapiano. Amapiano. Kamba amapiano. Na usuti wewe tu perform ya. Lakini rabeta ku perform kambo tusamithio banini. Nuweo. Kwani nuweo. Nuweo. No tomato no. Nuweo. Kwani nuweo. Nuweo. Utenda no makende ya. Nuweo. Kwani nuweo. Nuweo. No tomato no. Umetapathi usuku ukuli niwo yani you are the sabe mundu kukosete aye no izi banyimba thisia kwa siuka kwa na mundu ala nguona ona silo tutakwitha twana no kindu ba netina ndizo swani kindu chiki kwa thimbina yana kindu chiki yuma wathi so yani wathi suweta ona tiondo yes ona tiondo there is no big deal. So mbeti yo ukosea ekanaona ke tio. Achana nae maisha simple. Simple tu. Thank you. Temine mundu kwenda ku support, kwenda kukwata social media siaku, mundu kwenda kukwetio cha thuka perform, mundu tona kwithia yenda kwika collab na ku follow kwa nombathi siaku. Social media siaku sio nthe kwitumia kamera ya insiba. FB ni tawa Elly Kithamba Ngii, TikTok ni Elly Kithamba Ngii official. Kula kungekuwa then Elly Kithamba Ngii. YouTube ni Elly Kithamba Ngii official. Isiitwa Elly ni ELLY. Then Kithamba Ngii official. Na hindi tawe mwikali wa masako. Ukanewa mwanya wa kubendo ondo wathi withitu uyinwa especially ba account ni ya masako na ni ukuli ni kwithia pesa ndo tone take bathukanyo mitandao ni cia mitinangano mundu aina ala yo ta Elly ukiwa mundu indita wathi na yo tate kukia Elly nicho kiloto no bindwe ndino amekalele hasani yani kidukela na tima sako yoka ukamba kidukela ndo nene kana twendane tukwatana imoko na ketha ni beti wokosea mu face we mwene mwe kwa beti bani wangosea mwekata munene musofu issue izuzele tikwandika ndo metandao nundu andika ndo metandao ina atethesia kindu ko manda munla wokosea ukone nake no tenda nana tu supportania nundu mundu wakombana nake one kana mundu wabothia one no umambe one akaonanga support so twikala kwa kutengemeana unitegemea ngutegemea tukelania na ende otuyo boyo lo wa sindu isu ukane wa mama kana mundu uka ako queen na we mwene ngaina wathi na jiweta we yuke ka yuko face yana yeka kuiwo chase ku face yana the best friend with you face mundu usi kana mwandike mitandao ni kana mwine wathi umusungile no ule kwina tukaze we coward lakini tu kwingia ni siando yes lakini watoto sisi mostly sia maina no lama ende ni kiki kiukunwa so ni kutegemea ni kiki kana ni ndo yogo lakini ndo no mundu ningi nale to kwina kana nugo ibulania ayora defense yani wara niko sio kelele aye ndo zina maanisha hii yuketha tundu wa kiki ndo nombi no kwosio yes na kwanga na hii nikwino ni utongete mungu yani maani ya chuti maanisha ndo ene mambo mani ni ngwinete hapana nana na mundu vawe na Kinengo na ni cha Wini na ndetse balo kwambia
Yeah, kila ndo no kuya Kinengo ni Kinengo na Kinengo ni kiba. Andu ikibe mtu kwete kwa town ni Kinengo. Manda mundu loko na tuna kutethesha. Kana yani mundu loko ndo no ukono to no rich. Na tukatutu kwa ngoye kana wana ndi wathi wako na ndiki yeye. Mbona no uto sound nasa hapana. Usoni wo wathi. Ile amini we trust mwene. Na kile kingwenda kuyandu. Tuthukume itweke kala tu ya zembe. Muika tuthukume. Temine kuli ya muthia. Wathi ni cha wathi museo. Wathi museo ni cha. Wathi museo ni quality na message. Thank you sana. Na ende mitambo sini ya Mutongo TV twethe wana mweni witu na keni Elly Kithamba Ngii official. Enda bandi ni wa mitandao yake ya Facebook, mfuate, ingia pale kwenye YouTube, subscribe, angalia video zake, jifurahisha at least. Na ende na kwa wiba wewe na Kinengo na numanda bandu waloto no choneka kana kuona ni Kinengo chako. Tutumie otumani mukuve kwesela kwa ili 3 na namba itu na ne otumani mukuve na ndende bi likaba ende ni wa mitandao itu ya Facebook page itu ni Mutongo TV official, YouTube nabo ni Mutongo TV Stock FM official, na hii ndi page yakwa ya Facebook ni Sal Shabeti, follow pale kwenye TikTok ni Sal Shabeti, Instagram ni Sal Shabeti, na nina page pia kana na YouTube channel na ni Sal Shabeti. Waitu ambao kusonga bani na mweni witu otu mandela kwa sembazi si yake ni urban kamba urban maanisha chao, na hii ndi tuamino songa tuikoma na wakata anonge ukite tuikondo tueko munde nita Sal Shabeti wa Ambua. Nigi mula tena Elly akitandange Senga nekonasya Nigi ya kamba tutatetanasya Nanga manakana Ula wakutethya kwa tambeza nda ukethasya Umukunia simundosa Na hosa asya Nimbisi Nina mandu maingi Wenda mande sengi Iye Kwa tambeza tomanenuwa Toko nisimu wambishe kutoko ya nili yao Tupesa tuni wambeshe madharau ni holileka nona kama weza marao Kikombe kila withi mena cho Ila wezi na kunocho withi mewona cho Nweke neza weyeke Weka na yoma weyeka mwene Wenda jana kweta neke Wenda kusonya mubaka waneneke Wasa kiwandu cheneneke Akamba Wekane na matabila Neke Akamba neke Mwendo makai Neke Akamba neke No muge yanga Neke Akamba neke Mwendo makai Neke Ona mojingwa Akamba neke No muge yanga Wena mawea Inindweza kwa nyamundo Loka motevye Wana mono kuimadevya Maikweta Mutongo yoma weye makombe Ende ila weze kuwande kwa diko sya Wanaobige bandu woka butwa Alaweta mbala moko Na mwameza kukwada koko Na wasoma Wabika university Mayoto makoza nyamadha ngoko usete Chizi Oitweka chizi Wege ya biti mono wewa manga male ko umuzi Nduwe matwe wa mazitwa Meazia nendumba kana Illuminati Tokwada nemoko Akamba tokwada nemoko Nota kuzinda loto Teba mweno tutimize ndoto